Bamwe mu ndorerezi zikomeye za Amerika bavuga ko kuba guverinoma ya Sudani ihiga abayamaganisha imyigaragambyo bishobora kubangamira ibikorwa byo gusubiza umubano mu buryo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani. Perezida wa Sierra Leone Julius Maada yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe biturutse ku ntera gufata ku ngufu bigezeho mu gihugu n'urugomo rushingiye ku gitsina. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko amatora mu gihugu hose azaba ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu. Abdoulaye Wade wahoze ari perezida wa Senegal yasubiye mu gihugu ashimangira ibyo yari yasabye kutazitabira amatora yo ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa kabiri asanga azibwamo amajwi. Naho abarobyi mu karere k'ikiyaga cya Victoria babona amafi bafata agabanuka biturutse ku bimera mu ndiba y'ikiyaga bicucitse. Ibi birimo kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwo mu karere kose.